Waremole mingbo Gadangme nikeji waremole gbope bebo adesan olaje ejimi enehe wole manya wale nyomi biliji kawo afi agbe owai enyo yomai enyo ke enyo liji 7th August 2022 GDRRI liji Gadangme Restoration Renewal International mi pe neke member Osu Presby Church nuwo pobo ni ba fe ni gaba ko e mama papa le eko. Mole kan wa tuna to ba e wale nya wa wo nya to agbe papa na mo ni wo fe ni wo wo ga wo mas Ne wala do